mis on originaalne, sest kui sa tead, mis on õige, siis sa saad kohe selgeks, et mis on vale. И тогда любая погрешность хорошо видна. Siis on selgelt näha, kui kuskil on mingi vale, sest sa tead täpselt originaali. Me peame õppima seda tõde. Смотреть Библию как в зеркало. Me peame vaatama Biiblisse kui peeglisse. И не исповедовать то, ja mitte rääkima seda, что не является истиной. Mis ei ole tõde. Когда вы говорите, у меня артрит, у меня диабет, у меня неприятность, конечно, они будут у вас. Siis muidugi need saavadki olema sinul. Потому что, как говорили вы мне вслух, kuidas sa ütled valjuhäälselt asju välja, то и происходит. Need asjad saavad ka juhtuma. Бог не подтверждает слово неправды. Jumal ei kinnita valesid asju. Сатана собирается взять это слово и запустить дело. Saatan võtab kinni sellest sõnast, mis sa ütled, ja paneb selle töösse. Он так и ждет, чтобы вы сказали, у меня это есть. Mul on see. А Бог нас переубеждает, он говорит, муж сильный. Kinnitab meid, Бог с тобой. Tugev Jumala mees, ma olen sinuga, ma olen Будешь ли sinuga. переходить через воды? Sa saad kõndima Будешь ли проходить через огонь? Läbi tule saad kõndima. Через долину смертной тени. Surmavarju oru lähed. Я буду с тобой. Ja ikkagi mina olen sinuga, ütleb isa. Это все меняет. Ja see kõik Вы muudab. всегда в большинстве. Meid on alati rohkem. Мы вчера поднимали 104-й псалом. Eile me lugesime 104. laulust. Вчера поднимали 10 главу Иисус Навин Ja книги. lugesime Joosue 10. peatükis. Если вы сегодня пришли Kui te täna tulite siia, первый раз, вчера не были, korda, просмотрите эти вещи. vaadake neid, Просмотрите эти части. Это vaadake ободрит neid вас. piibli osasid. Это относится к нам. See kõik, see mõjutab meid, see on meie Так koht. же, как Иисусу Навину. Samamoodi nagu see oli Joosue kohta seal. В 10 главе Иисуса Навина Иисус выступал против врагов, Joosue raamatusse ta läks vaenlasele против vastu, врагов Гаваона. Gibeoni vaenlase vastu. Он собрал людей храбрых. Ja ta võttis kokku vaprad mehed. Я Kogus не kokku знаю, как vaprad много их mehed. было. Ma ei tea, kui palju seal Не oli öeldud. написано. Seal oli kirjas. Я думаю, что немного. Ma arvan, et neid ei olnud väga palju. Он собрал способных к войне. Ta kogus kokku mehed, kes on võimelised minema Он lahingusse. собрал храбрых, способных Ta к войне. võttis vaprad ja tugevad mehed. Старайтесь окружать себя людьми, которые верующие. Üritage ümbritseda ennast inimestega, kes on usklikud. И собираться вместе для того, чтобы усиливаться. Ja koguneda ühte kokku selleks, et saada kõik koos tugevamaks. Даже если что-то идет не так, Isegi kui asjad ei ole kõik korras, есть люди, которые тебя ободрят. siis on sinu elus inimesed, kes julgustavad sind, Высвободят слово пророческое. vabastavad sinu suhtes Просто возложат на тебя руку. lihtsalt panevad oma käe su peale. В это время Бог среди нас. Sel hetkel Jumal on meie И Он keskel дает сил ja ta annab на jõu всякое дело веры, igasuguse usuteo jaoks, на всякое слово жизни. iga elusõna jaoks, Во имя Иисуса. Jeesuse nimel. Матфея 18:20. Matteuse 18:20. Там, где двое или трое, Seal, kus on kaks või собраны во kolm имя Мое, tulnud kokku minu я nimel, среди вас. siis mina olen teie keskel. Кто нас собирает? Kes meid kokku toob? Дух Святой. Püha vaim toob meid kokku. Зачем? Mille jaoks? Чтобы мы были сильнее. Et me võiksime saada Чтобы tugevamaks. однажды стали сильнее врагов своих. Et me saaksime üks päev tugevamaks kui oma vaenlased. 10 глава. Иисус Навин. Joosue 10. peatükk. Скажите, пожалуйста, кто-то есть в зале, кто не крещен Святым Духом? Kas siin on mõni, kes ei ole ristitud püha vaimusega? Siin saalis. Есть люди, которые не говорят иными языками. Inimesed, kes ei räägi võõrastes Можно я keeltes. вас напугаю? Kas ma võin teid natuke Вы не hirmutada? справитесь с неприятностями сами. Ma tahaks öelda, et te ei saa hakkama oma probleemide ja asjadega. Иисус никого не исцелил до 30 лет, Jeesus ei tervendanud mitte kedagi, kuni ta sai 30 пока aastat, не вошел в свое служение. kuni ta ei astunud oma kutsumusse. А войдя в свое служение, сказал, Дух Господа Бога на мне. Aga kui ta astus oma kutsumisesse, siis ta ütles, et Jumala vaim on minu peal. Он не был врачом, Ta ei olnud arst, он был плотником ta oli puussepp и исцелял людей так. ja ta tervendas inimesi niimoodi. Из него исходила сила. Temast väljus vägi ja see tervendas kõik. Вот эта сила вам Ja понадобится. te vajate seda jõudu. Если вы исповедали Иисуса Христа своим Господом, слава Богу, ваше место на небесах. Tunnistasite isandat Jeesus Kristust oma isandaks, siis väga hea, te olete taevases paigas. Но вам понадобится сила для служения. Aga selleks, et olla siin maal teenistuses, teil on vaja jõudu ja väge. Вам понадобится, чтобы из вас исходила сила. Vajate seda, et teist väljuks vägi. Рождение свыше и крещение Духом – это не одно и то же. Ristimine pühasse vaimu ja päästmine ei ole üks ja sama asi. Есть ли у вас место в Царстве Божьем, если вы
не крещены Духом? Есть. Kas teil on koht taevases kuningriigis, kui te ei ole ristitud püha vaimuga? Muidugi teil on, jah. Но вам понадобится сила. Aga teil on vaja seda Я думаю, что väge. Иисус говорил самые важные слова. Ma ütlen, et Jeesus ütles kõige tähtsamad sõnad Людям, которые стали уже его друзьями. inimestele, kes olid juba tema sõbrad. Он возносился от земли Ta tõusis kõrgemale maa kohale и говорил самые важные слова. ja ütles kõige tähtsamad sõnad. Где запоминается последний кадр, всегда, правда? Ja alati jääb meelde see viimane pilt filmist. Он говорил, вы примете силу. Ta ütles neile, et te võtate vastu väe ja see on püha vaim. Ja te saate olema minu И мы tunnistajad. сегодня свидетели удивительных дел Божьих, Ja me oleme täna Jumala imeliste tegude tunnistajad, которые Он продолжает творить. mida ta jätkuvalt teeb. И исцеляет больных, Ja ta tervendab haigeid, воскрешает мертвых. tõstab üles surnuid, И в церкви не закончит. Он продолжает творить свои ta дела. jätkab oma tegude tegemist. Вам нужна сила. Teil on vaja seda väge, seda Можно jõudu. попросить пастырей крестить людей Духом Святым. Kas võib paluda, et pastorid Иначе все, о чем мы говорим, останется только теорией. Sest niikaua, kui teil ei ole seda jõudu ja väge, see kõik, mis me Вам räägime, нужно практиковать это. te peate praktiseerima seda. В 19 главе Деяния апостолов 19. peatükis apostlite tegudest потрясающая глава. väga vapustav Это peatükk. вообще схема комнаты исцеления, я так думаю. See on palvekliiniku skeem. Павел пришел в Paulus Эфес. tuli Эфес. Efesosse, Нашел учеников Иисуса Христа. leidis Jeesuse Kristuse õpilased И первый вопрос, который он задал, ja esimene küsimus, mis ta esitas neile, чтобы продолжать разговор, нужно было выяснить, вообще крещены они Святым Духом или et нет. jätkata seda vestlust nendega, oli vaja teada saada, kas nad on püha vaimuga ristitud või ei ole. Если вы не крещены Святым Духом, вы не можете исполнить поручение Иисуса. Kui te ei ole püha vaimuga ristitud, siis te ei suuda täita seda Jeesuse Kristuse käsku. Как бы сильно вы не любили его, Isegi kui väga te armastate, вам понадобится его сила. teil on vaja selleks jõudu ja Он väge. задает первый вопрос. Ja ta küsib esimese küsimuse. Приняли ли вы Духа Святого, уверовав? Kas te võtsite vastu püha vaimu, kui te saite usklikuks? Верую, что Иисус Христос Сын Божий? Да, верую. Kas te usute Jeesuse Kristuse? Jah, te Все, ты рожден usute. свыше. Siis te olete ülevalt sündinud. Ты последовал Иисусу? Да, я люблю Иисуса. Kas sa armastad Jeesust? Jah, Bog vašao svoju жизнь. jah, Jumal tuli sinu ellu tõesti. А силу приняли? Aga kas te võtsite vastu selle väe? А мы не слыхали, кто такой Aga Иисус. siis nad ütlesid, et me ei tea, mis asi see on. И они крестились Духом Святым. Ja neid ristiti pühasse Они vaimu. приняли силу. Nad võtsid vastu selle И väe. тут же заговорили иными языками и стали пророчествовать. Kohe rääkima võõraid keeli ja hakkasid profeteerima. От этой силы дары Духа. Läbi selle kaudu tulevad Slova Jumala püha vaimu znanja, slova andid, mudrosti, tarkuse proroctva, sõna, dары prohveti исцеления. sõna, tervenemise andid. Это понадобится. Seda kõike on vaja. Нам понадобится все равно быть служителями. Me peame, sest me oleme Jumala sulased. Может, это не будет широкомасштабное международное служение в вашей жизни. Võib-olla teie elus ei tule mingit rahvusvahelist suurt teenistust, Но если близкий ваш человек нуждается в помощи, aga kui teie lähedane inimene vajab mingit abi, сверхъестественной помощи, üleloomulikku abi, вам придется высвободить силу Духа siis Святого. teist peab teie kaudu peab tulema esile Вам Jumala придется это püha. задействовать. Te peate käivitama selle väe, Поэтому люди были крещены Духом, sellepärast inimesed ristiti заговорили языками, nad hakkasid rääkima võõraid стали keeli, пророчествовать, hakkasid profeteerima а потом они исцелили всю Азию. ja pärast nad tervendasid terve Aasia. Открылось царство. Jumala kuningriik Даже avas. колдуны сдались. Isegi nõiad andsid ennast. Вот так открылось царство. Niimoodi tehti Jumala Не в один kuningriik. вечер, Mitte ühel õhtul, не в один месяц. mitte ühe kuuga. Сначала они укреплялись Господом Kõigepealt nad и tegid ennast могуществом силы Его. tugevaks isanda pääse jõus. Несколько лет они проводили в учении. Mitu Павел aastat nad учил. olid seal õpetuses, On olnud Paulus treener. õpetas neid, ta juhendas neid. А потом написано, что Бог руками Павла совершал чудеса. Ja pärast on kirjutatud, et Jumal kasutas Jumala käsi, et teha imesid. Бог руками Павла. Pauluse käte läbi. А Лука записывал. Обратили внимание Aga Luka разницу? pani kirja neid asju. Лука был врачом, Lukas oli arst, но он записывал, tema pani kõik как Бог kirja, руками Павла et Pauluse käte läbi совершал чудеса и знамения. juhtusid suured imed ja tunnustajad. А затем мы читаем о 7 сыновьях Скевы. Aga kus me 7 сыновей Скевы. loeme Skeeva seitse Священник poega? Скева. У него были сыновья. Tal olid pojad И они тоже подключились к этой деятельности. ja nad hakkasid, lülitasid ka sellele tegevusele kaasa. А они говорили во имя Иисуса Христа, которого Павел проповедует. Ja nad ütlesid, et Jeesuse Kristuse nimel, keda Paulus kuulutab. Я думаю, что какая-то практика все-таки у него была. Ma usun, et neil mingisugune praktika oli. Они смелые люди, Nad olid väga julged inimesed. но они напали на такого грамотного демона.
Aga nad sattusid ühe väga haritud teemoni kallale. Он их прощелкал. Ta sai aru, mis toimub. И говорит, Иисуса Ta знаю. ütles, et jah, okei, Jeesust ma tunnen, Павла знаю. Paulust tunnen, А вы кто? aga kes olete teie? Другими словами, где печать Духа Святого? Ja siis küsimus on see, et kus on see pühavaimu pitser, kus on see teie vägi? Ja nad ei teadnud sellest midagi. И опыт был негативный. Ja nad said väga kehva kogemuse sellest. Я думаю, все дело в крещении Духом Ma usun, et kõik sõltub sellest pühavaimu ristimisest. Вот когда при Иордан, Kui nad läksid üle Jordani, Иисус был крещен от воды. aga kuna Jeesus ristiti Jordanisse, siis ta ristiti vee ja vaimuga. Дух Святой в виде голубя сошел на него. Püha vaim tuli tuvi näol tema peale. Вот тогда с этой силой он начал свое служение. Ja siis selles väes tema alustas oma teenistust. Даже сам Господь Иисус. Samamoodi Jeesus Kristus, meie isand. Эта сила соединяет, этот Дух Святой, его сила соединяет нас с Отцом. See vägi, see ühendab meid meie isaga. Это как незримая нить, See on see nähtamatu по niit, которой Царство спускается на землю. mille kaudu Jumala kuninglik laskub maa peale. Вам необходимо крещение Духа. Teil on hädavajalik pühavaimu Вы ristis. не справитесь с этими делами. Te ei saa ilma selleta oma asjadega hakkama. Вам нужна помощь Святого Духа. Teil on vaja pühavaimu И abi. Он будет назидать Ja ta hakkab teid üles ehitama, и переводить нас из силы в силу. ja täitma meid jõust Написано, jõusse как от Господня Духа. ja annab meile seda vaimu, Jumala vaimu. Прошу вас, Ma palun teid, просто примите это серьезно. lihtsalt võtke seda kui väga olulist asja tõsiselt. Сейчас Ma palun, et pastorid praegult сделать следующее. Выйдите, пожалуйста, все, кто нуждается в крещении Святым Духом. tulge Со знамением говорения на иных языках. kõik, kes vajavad püha vaimuga ristimist ja kõik, kes ei räägi võõraid keeli. Tulge siia välja.